Сторожук, некий гражданин Сторожук. Вы потеряли трико. Сторожук из команды Украина. Для меня это слишком маленькое, может быть потянет, если я буду Борат из Казахстана. Не за что. Еще будьте бдительными, свои личные вещи не оставьте без осмотра. Свои личные вещи, дети, будьте бдительными, телефоны, кошельки, не забудьте, сторожите, посмотрите, не бросайте никуда. So, your personal belongings, please be aware. Don't leave these without attendance. Or keep it closer to you. If you will leave the place, one member of the team can stay over there and take a look over your personal belongings. Smartphones, your purses, etc., other valuable things. Also check your sports gear, equipment. Don't miss it somewhere. Clip, Halat, Clip võitis kohtumise oma vastase Rodrigo vastu ja Arven Laanet, maadlusklubi Staaberg, alustamas kohtumist Amin Alapajevi vastu, kes esindamas BK Panni Rootsist. Arven Laanet punases trikoos kehakaalus 47 kilogrammi kolmanda ringi kohtumisega tegemist on. Amin Alapajev, please come to the bout on mat number 9. Amin Alapajev, prosim biti Amin здесь уже, да. Спасибо. Arven Laanet, red singlet, Amin Alapajev, blue singlet. Bout started on mat number 9. Alustab kohe tulevärgiga siin Amin, teenis 2 punkti. Arven kaitseb. Isti asendist jätkatakse. Amin, matil number 9 vajab meedikute abi. Matile number 9 või vaatame, kas matši kohtunik lubab kohtumisel Matile number 9, mat number 9 vajame meedikut. Mat number 9, siin samas kõrval. Mat number 9 vajame abi, aitäh. Isiklikud asjad, nagu rääkisime ka, olge tähelepanelikud, telefonid, rahakotid, hoidke ligi. Olge tähelepanelikud ka spordivarustuse suhtes, trikood, dressipluusid, dressipüksid ja aatsid. Kontrollige, et need kusagile maha ei jää, et pärast pea nii otsas unustab ära, et kuhu see jäi. Need on vajalik varustus ja olge tähelepanelikud, kui peate minema kohtumisele, siis võistkonna liikmetest keegi võib hoida pilku peal teie isiklikel asjadel, need, mis on väärtuslikumad, olge palun tähelepanelikud. Amin Alapajev leads 6 against 0. Amin scores 2 additional points and takes the victory. Not yet. It has 8-0 lead. And number 16 and red. 16 and red. This is Tauras Petronis. Tauras Petronis. Please come to the bout on mat number 16. Tauras Petronis from Lithuanian team. Please come to the bout on mat number 16. Tauras Petronis and also Sinina, okay, the blue one, number 16. Who was it?
do not see. Match number 15 and red, Martinas Jalinska from Lithuania. Please come to the bout from match number 15. We do not see the blue one on match number 16, unfortunately. Tauras Petronis, Karl Olek. So, yes, it seems that